этом полигоне слаживания подразделения вновь сформировавшихся. Lebih baik mati 100 kali di tempat pelatihan daripada sekali dalam pertempuran. Sebuah prinsip yang terus dipegang para prajurit Rusia yang sedang berlatih keras sebelum terjun ke medan sesungguhnya. Jurnalis dari @RT News mengunjungi tempat latihan kubu Rusia. Kunjungan itu dilakukan untuk melihat seberapa jauh dan seberapa matangnya persiapan para prajurit Rusia sebelum benar-benar menggila di medan perang. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sekelompok tentara berlatih dengan keras bagaimana mereka menembak, bergerak maju, dan membidik target tepat sasaran. Melihat keseriusan di tempat pelatihan ini, warganet meyakini sejauh ini Rusia tidak akan alami kemunduran di medan perang. Сплоченная работа, чувствую своего структуру. Um das erfolgreich zu bewerkstelligen, werden Sie hier auf der Berufsplatz militärisch ausgebildet. Jan Polanski, RTW. Von 5 Uhr an regnet es heute hier sehr oft. Das ist ein nasser Tag. Aber für die Soldaten des russischen zentralen Militärbezirks scheint es kein Problem zu sein. Sie üben bei allen Wetterbedingungen. Самое главное, сплоченная работа, чувствую своего структуру. Вот экономит кровь, поскольку Um das erfolgreich zu bewerkstelligen, werden Sie hier auf dem Berufsplatz militärisch ausgebildet. Jan Polanski, RTW. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.